Pemirsa penyatusan Yohane saking tigang dasa kalih seke truna-truni STT Desa Adat Kesiman ngemiletin Wimbekare lomba ngelawar nyangre pengrebongan. Lomba ngelawar megenah ring wantilan Pura Agung Petilan, Cina Pelestarian Budaya miwah ngukuhang kewentenan UMKM Bali. Para angganin estetik ngemilatin Wimbekare dawa gala semeng, cili tunggil persyarat embas dados Jayanti, aja muwusan kesuguang lawar nenten di gelis masem, acara sani raja kemargiang 6 bulan apisan, arahine sedurung pengrebongan, boleh apresiasi saking Iwanane, imade nande Asmara Putra, saking seketruna Yohane Dharma Kerti kedaton Kesiman Mausang, Yohane Kesiman, kegiras pisan ngemilatin lomba inucap, dios pinaka pengelestarian budaya, taler untuk melimbahkan kreativitas sal pesikian para seketruna. Dalam rangkaian menjelang Hari Raya Pengrebongan, ini juga mengedukasi generasi untuk melestarikan tradisi budaya melawar, dan kita juga ada membuat bejor untuk sore. Sangat berkesan sih, sangat bermanfaat dan luar biasa. Lomba taler kemilatin pemilet kehormatan saking Wali Kota Denpasar ngangganin disebut Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede, Penglingsir Puri Gede Kesiman Anak Agung Ngurah Kusumawardana, Bendesa Adat sal Perjuru Adat Banjar. Bendesa Adat Kesiman Jeru Mangku Wisna Mawasang, Wimbekare ngelawar, kebuatan untuk ngelimbakang pinaka pengelestarian seni budaya, miwa ngukuang UMKM ring Kesiman. Tradisi ngelawar, nenten sida keicalang ring Kesiman, mawinan ring desa adat puniki, wenten siada sepura, ritat kalepiodalan pastike, kemargiang tradisi ngelawar, miwa meperani. Kanan pesikian miwa menyama braya, kelimbakang ring lomba inucap sejeroning nyanggra pengrebongan. Gawi nyarengin melestarikan kuliner khas ragering Bali asa punika. Turan wenten pitaken jero wenten napi ciri khas asa punika. Nah wenten pinaka menawi kawentanan ciri khas ring lawar ring Kesiman punika, wenten ika anyangan punika nggih keten wenten daging mentah taler nanging nika basanya basa keras punika sami punika, nah nika wenten ciri khasnya nih. Nah, sangat higienis juga gitu. Puniki riantukan wenten bumbunya nih keras punika, nika turan volumenya nih keten katahnya nih nenten akeh nah nika turan wenten bumbu-bumbu sani ciri khas wenten nganggen asam taler khas punika nika wau kesarangin oleh Bapak Wali Kota kaangganin oleh Bapak Kadis Kebudayaan, wenten Bapak Ketua DPRD, wenten tokoh-tokoh masyarakat Riki saking Puri taler nyarangin dengan mau margi alit-alit dua ini margiang Wimbekare lawan niki tujuannya wantah punapi dadas sida kuning alit-alit teh wenten tata cara ngelawar asa punika wenten sampun tim juri punika dari prosesnya nih ke nilai toran dados hasilnya nih toran sampun wenten hasil kajan posang malih kurang langkung 30 menit 1 jam punika masam napita nakedan Juru Bendesa ngawawain ngelintangin lomba inucap sida embas kader pedagang nasi lawar Bali saking Iwanane. Napi malih ringgala lomba Yohane Kesiman saring embas dados Jayanti. Suice Bali TV.